Osaloba bless some and no Osaloba will bless. Osaloba bless some and no more. Osaloba will bless some and no more. One thing I want you to be saying, if you want to be blessed, or you want your children to be blessed, I want you to claim that blessing from them. Rejoice with them. Celebrate their blessing, their money with them. Only for you to say, Baba, Baba na. Baba, they were me. They were ni me. They were no money beer. Begin to pray for that moment. Eje jealousy, ya break ukba we down. Eje jealousy, ya mwedag me where ya. Eje jealousy, ya gbog back we any against a wegi. If you like, cannot believe this message. I got jealousy be tare me kiye the streets. I got jealousy no maso mak be. A beggar ya ente wo keke. I got jealous say no every day where can you compliment where we are winner because woman lack of not make it woman lack of so the makeness will never come to your home erununa gyomani no gweju nuza o salobo ave mugwe because o salobo tawoni may judge anybody. Matter one Nigeria zero, on Nigeria zero, how we saw, how we must saw. Not by Jedak boy or Nigeria zero, how we saw, how we must saw. How we must saw. So, uno beggar no master woman a go, you will always be under that person. Yeah, I want to celebrate my you will always be under that person. We take better money. And no master, you give we na move. Ni we na take you a day. Every time you talk about the person, you never talk good about that person. Trust me. We take better money. Imagine do go and ask them if they can tell you people the truth. Oma maseme, iri aiwa. Oma maseme iju nu zain erunina baba alaguti o baba me like me no ma oga wo we ni family na we me I always pray like that oga wo we ni woman na baba we me e we no ave yawo go me gere me I always pray. You got a minute and we prayer of a video panic. The woman now pray. It may not be me, job will be true. In a way, me because I might not say a Roman. There are some people when they see good thing, when they see evil, he accept it. Make me say job I have never do it before, and I will never do it. But when they are doing prayer, I always say amen. Oh boy, wow, open and mama wow, only makame. As far away in you salo botala davunu, ikle mogo me. Ikle mogo me because osaloba we marok pamerati, ni maya judge we yerokpa. Anybody no judge over where we judge, ere baba kai. Ere baba kai. So please, my people. Who are on top of the bewe, you will not on top of the bewe, who will be joya, or where, or make a say, they must talk about to EJ. EJ, he must to tell me where. Avije no kwa. You will not have zeje, if joya, where he wears zeje, where EJ, anywhere, a twin, yamming where yeki. And with work botonia, you wear our wenny at a mivijwe. Eko bio because we are mono which we beer when I get mono we beer if you were master. So I know where me I'm your movie never misunderstanding. Or movie no mama understand yao no maka understand it be here mo bomb misunderstanding but oh we mo we very rockma we get the mortgage rockma.
amana mu nyovi o ma give ijoma o mu ki egbo ma o bere ba mona bie o bere ba mona bie ka bogo ta o yeke ave to bo mieri we ma be ma sevi etuen owo kokoko tu eri ege we fon we ko anything no sunu wa we bi bieri o we mana go we gun to ma no to go we gun o we ni nu we ge go we gun no ga mi ge ro be go we gun ti va o do ma enu we abie me emie o me ma pa ri gbera o me se tu with some na ro biera be because your way agege mo bo ma ni ari wa if you don't know make una know agege oni na ta me we ma na gbe na gberu wo we ri yin no era yan do gbe ya gberi yin the right emi no we ye bet wo me right to ate bon eri ada ji era we to adikwe yin na agogo bibe la agogo ma gege ye to ya gbe wewe because wa ma iya ye be gbe we wa ma gege ye gbo wewe iya ye be gbe we so o ma ke o ti ya wa ka lo ya gbo no ya ro bi eri so even when we geni get respect we ye kwe ni mo be fi pe gun so o we ga we ri ugbu biere u ga no we go mana re re enu ezi egba mo eyerun wo ga wo mo eye ko be 9 months wo mo eye ko wo gba oge o ga nwa me o ga je were we na we ni je ya jo mari and number 2 wa ni be me jodo e jodo ya fi o ami jode so we no wuja mu we u ga tale me me o tale ya be ma bi e ni wala wo we mani bi ore na o wa mu ma emi ya ma gwa agu jodo gwa emi ya no wie ewu ke no ma ke na tala ja tale ya ije amu we ga tale gbe me veri o ma we ta ya ma we no pia ni ma na ni lo fi le kwa e ko ri etun ibo because aga jebe ne gbe ya to lo ma ya to le gbe te gbe kiakia etun ni no important ibo o wa ya ko go we gun awe no wa atalo ni muje iwe ni wa tama we o okwoku o we wa mu no o we seti we mi ro pa bo wa o be we we kin ameke na se Morocco ivo off lokia o be bo ye we bu o ma serious ije make SAIT iri SAIT aton e be di ya nothing no o ma ko ya gwi a o we gwi a unu e ga gwi a o pe makara o wo no na ije ti gbe ni wa to ku we gwa ije ata lene na ya ma we uga one ho mu ni ame peace uga one so fo wa ni du gwegele ije odo o ije no ko emi ya no ajo ya tamoma ha tamu no pia oni se ga go bi me gun oni se sorry me wa yan iti owe odo se eri ya bebeji eri unu egwia eri ekwe eri eta obime mo bi sunu na oni se obo kan weti me wa gege gwi oni se mwezo yoto la gogo bi me ma bi ra ma gwi ma be seto la gogo bi me eri wa wata se but ijo de so no ma fiel vena mo vie wa ya vule ri o wa be tale ya ma vie e wa agwa be ri ojo wa tale ya marriage nu wa scatter ijo de so wa ti o yelo amo kan wa ti me o e be fo unu ha me no ma ta be gbe we wi me ogunu we gwi ya ogukwe ogwa gbi wo okin owe Morocco o wa baba se we ya si be ziera owa mi go bo we o wi ku ko go mu no be webo a wi me eri o wa ka wa te be baba no wa tale ni na ya ma me o ije agwa be ri o so no me le ki jojo u le ni be message na because we have a ki jojo ba we that we we ya je baba o we ni no ware 2 years no 7 years no mu ni we have a jojo ba we or maybe 15 or 20 years time we make a job on it. Learn the message now. Edu we JJ.
o we na be jo ya tie we talene awa e mawe ugati awa ije hello iwe ni watale ma awa me mawe igigo awa me wa mi igo ya ni wa kwa o boy awa la ini wa ya o mo gigo ti amo boja ego meta wa asani ma o wa mi go je ije o we vai bona maria ni ije wa hia na aogo we getale ni da ya ma orwawe etali ni yana no we talo na getalo ma eje orwawe ni go ko vive wa ma ko we mi aji oyese owo wo ka wo wati me baba na wo be sunu na wo ka me orwawe ni se wa ke gigui wa mo so yo to eri ose emi ya we talo ma eta betijo de so no ma fie o rueso no ma fie o wati a owo wie so o weri o bi menu ya sie hieke o bi be go me kwane o we ni ya omo we go me din oboja wa mi o be no we ni ga ri go bi me o minu we ya ri go we ro parupa uwese o ese ya pa me we o bi be wo wi se wa bokiana uwese no na kan bo bi ne hieke epe uwese o iri omanu e mari enu gbe o I mari enu si agiyeke o ije agbon veri o ave ma no mere position wa be learn ikudi me no be guana ije agbon veri o wa ko we yin godore ave eno guya ni no we vulo la dia aso awe we o maja we suma okay ya adue o matama we ije ge ewu ye kowe e be tami bije rokpa because you got tami bije iye be do ya agio awe te sta wa kon awa pa sister hin iye be mi stafo ade be do mi awa efo ege ni udu na giragbon okay na orun ana ade aku ye ku akwe no run lawa because when we are junuria orun my we ni kai ije ge ewu je kowe òun náà ìfònà be gbowe we ko dori bude ne sisi ojo ya tale secret no matter ma we gene ko na arin eri won we ko dori bude ne iye we o mesoro wari bude no ya tama wai sister iju ga ri bude no manuel eta mo da fun we wa o no da fun we ga respect iju we wa ni bu wa muju wa gboto na ogugwa up to today na ogugwa na wa we no do tuju wa we yegi to beginning was not like that because you were telling so ma we bo vive gini ke mi keke iju ga ri bude no ma manu eta ma owa we ibute ni fearful una geri enue to hono ya separate wa ba owa we o hono we ne ta to ya we ni o eta ma owa we we ge ni ju eta o se ho ma na ene e ko ri a uga ono da fo we ga giju e be no orua nege jijo ya he betu slippers oge emi no mama ni ju tama we ge be no wa we e tama wa we e ge love igbo enu tama wa we ori e picture wa we re ni wina jo no emi no really tama wa we ya e tama wa we betiga ewu e tama wa we uga ona wa we love iju e no go we bury joy no so tony joy wa so tony joy no je koriere me ya so tony joy emi ni joy ta no mama no we a eta ma wa we if not so ugata ma wa we aje Nigeria e je keni joy je o do bo je keni joy je na agwa ma ya ju pa ojo e we gbe lara na ru ana mi ru tete gbe e tete joy ojo boss ju obo ado hi ni joy be ko he o ga we no bo eruwe be je brota emi no mama ni ju eta be gbo wo kan we get am wo kan we brota uga o no wo kan we carry respect ni ju e no de ba we me kan gbe ju e no do gbo kuku ni ju e aso mo emi no mama ni ju ya advert we be gbo wo kan we e ge love igbo enu ta mo wo kan we eta we ami mi ta mo wo kan we no e togi ju e just to save the relationship e ju e wo kan la wo kan we eta mo kan we
Wa regi ju ateme no mama wo ka wereba tama wi ije ma ya tie we weregbe. This message is 50-50. Ya tie we weregbe. Adobe keni ju ataso unwo ne. Ije la wo. Imala kegbe avasina. Ne dori aworion wa. Unwo ne. Awon ni joma. Ogari bude no mama no ma. Egbo wo kan wa. Oge nuwa ni pe atawe gbijuwa owo kuwa ya mijuwa fo bedenena nuwa ina we honi ije we ni mwe phone owo nu mwe phone ti kodo because wari ya hunjuwa ma wo kuwa many of them we bona uguto wa be to abaju o be to amako nu we yowa benu we na ewe aga mo ma gboto mo ma anata mo ma imi no ma tabe gbo ma ta hate mo ni we we na wo ka we gi eti ju na we ya ta mi jo gbo kan we ku mutano we tamana we tama we ta be kina wo kan weji we ya ta be kini ju weji da wo pe anu ki broda ogweva we tama wo kan we ki ju e ma wa be se kini ju we je wo gbo kan we be ma emi ni ju ta emi na wo kan we ta we ya ta mi ju e emi ni ju tu me do tama wo kan we epa uligo wa wewa brother uriya marriage wewa iju e wo kan we ye gbe ko ohun na kwa gbe ti ko ji yawun the relationship is over. Oh, no, who can we dig where you joy? Echo, and then we tap my gave me to a tabby yeke. A good big love each way. Our working prota when he can imagine back in it, in our visual rovina. We're not drinking it, what we do to a rovina. And the ritual I name won't talk away. A ritual I name won't talk away, prota. But that he puts in or got happy way. Eri visual be she I visual ga teme tan be gbo kan we ga tamo bo kan we u ga o ni visual bo kan we ni ya yo pe ya ku egbe be denu wa we ni ti family e tam visual e ge be balo we jimi I mean we ni tamo bo kan we no we are talking about family I ga teme be gbo bo kan we tamo bo kan we but I visual get time e pastor ga teme be gbo bo kan we tamo bo kan we but he drew a family we get time. They love making our work. Oh, what man I do now? I go to whom you wala. Women in Tana, be many of you now, what you are working with me. And then the senior sister when they Canada, ya vaccine. Oh, get no, oh, get no man, oh, one of the time of walk away. Walk away, you had respect in them, mama, eh? A woman at a block of his way. Obi jo data wo isunu yi ma bo ko tebe ma o ma go otun yari ya wo wa ma wo kan e love gbe e love baby e love na ya scatter egbe o ma go gbo bi jo e la wo go sister u ga be e go bi jo e ge me ko eme ti a ko ja go ta lo e gwan ye me marriage oge no e do mu egin abo e gwan ye me marriage oge there are many people ti ya jo ma de Eso are marriage yan ya to be aseto iya mugero we ni ya de uga egu joma tebe so na ro wa bota fun we ga imeme ni ari oe bi o abi o ji me ya de be marriage yan ya ga imeme marriage yan kunwe ina igun ajo iya do jamente asa ne bo na ta we so to wa me enwa ya gun ajo be ni ya mo re ibe gun ajo be o uga ya gwa joma ya de gwa ga mo se family ware meme mo ki me ki wa ro pate wa imukume cause aga gwiwe na be settle ba ko aga gwiwo wi a settle ba van aga gwiwa van I settle vota eri marriage je e marriage na nado aye 1 week settle e love ro pare ba e marriage na nado aje 2 months settle e love iro e marriage no ye me love no ye me vitamin aga gwiwo wi a settle ba van a settlement I settle. Okay, 1 week in it, 3 days, 4 days. They push push and start. Only at a marriage. Imagine the girl got another. I will not tell you no one of them. I will not tell any marriage, you know where you have to make about. When you know that the marriage here, I want to marry or you talk. Whether we gbele marriage, yeah, a feature or ye mukbam we again, a gbele marriage, you know. Well, let you, it have a mere boy,
where we are your brother okonuma emigo jo we wari ahu ma ogwe me ayi ju e de marriage ijo o ma emigo jo o o ma ehia bo kan we o o mo ebi enu e una ma gbewe ne keno o ma utala ma ju e o ma ese 6 months we je ya emigo jo ijo ijo iyo gwe gene we wata mi me no me ese famous o gwa do teme gwa ya emigo jo ikwe ne manage ni gba because woju no eta mame go ruwe ne woju no eta mame go ebebo ti enu e woju no eta mame go ewu no enya kan ju oru ogbera ese ne woju no eta mame go tie police no esi gba ha ne woju no eta mame go to regretted den ho e woju no eta mame go je egbo ko na te bieme so me suke ha o gwa be tie me go je ya mo go jijo sasu hu imi owe o igwa kebere ha neru e marriage ni e pa God gbe many people we dene na ni amana meti mu go jobo kin yawo ya ri yawo kin ya ma gbe ni aju so a message in what to give you no wa learn from it and it will save you wa e wo love wo kan wo ga we mi bi o wa e wo love wa we o ga we mi bi o e mo ejo e mo ge pastor e be mu gume bi o wa ga ina ne o ga yin mi wa ne o yale do jebe no ge we mi o manu we talo ma we do aha o manu we yari adafo we ma we na mi o udo aha o manu yari abo kan we ma e de ni ya ga mi wa mi abo kan we uda o boy wari supermarket we serio bia na wa meje no wa mu yo bo kan go me tete gbe ama bu ye ma love bo kin e na no bo kan da yi mo bo na ni agbari e supermarket we ori o we do we wa e o saloba e me ni wata me woman na ije baby date one ige tale mo wo kan me ma je baby it's too late o wa mu we la fridge no we ro cold things e maji we ri oto so let's go, let me open it ege kiane I married a yore be to one because he married a year. So learn from this message, my people. Request sobeje. O piano we gba ogugwe, e gba ogomo. Utiera unaria wa wo hu wa mera. Uti biju unaria hu wa mae. Ugo pe oja no. Ugo me bi rokpa no wo wa. Ugo wo pe wo oku. O me su na no hu ti ju we ije. Ero bi me ha to mu go jomo. Era akwebe gboni era na do bokwebe gboni e marriage no me woko cause woka ya ta mera we oviera roge o mage na tiewe e go wa stay yo wa webo wo ya tiera we re baba opia ni bie na rokma ruwawa mejo bono ume nene ugbe mo gbe me kweni ri go giwa e bebo tie giwa o me suke ha wa be tiera we baba o we ya do mi ewe oga gwa no gwe akwe etu abi ya ta meri ya ne we opia ni bie na imoto o wa change baba even igwe gwa se ho ina we na teri many be moto gwe o se na ru gwa no bona do ane moto o se ge na ya mu go juwa hu ko so bo kan wo ka ya ta ma we imoto igo re no de ko se so ma ego na ha di moto o wa mi ni moto mu se we na ga ma we 10,000 gele jaji o ka be sunu da mere o gelebe jaji amae Hama ne gwati be ba ya yin go no re bi moto so why the problem ni manobu pass through we webo ni mana we marriage ezo day because ake we marriage akaju nu zagbe abi ya ni ma do on enjoy marriage yan abi ya ni maria bo kin yan wa ma gbe yan on enjoy marriage yan ke no ko ke yan ma be wo no waju no carry ada fon we the abokan we wa forget the marriage wa forget ije abokan me ko me fi o 1 week ojena baba wa ti enu ami ni o pa no ma ti enu o kekere gwa gbogbo ya mogojo u ga juice stubbornness ya we marriage no gwa me peace wo cause you ata meju gwa me o pa no abokan we me ti ya se gbe igo no re geto ya gba okan o tale mi ya okekere gwa ni jo ya gbe marriage ni o ga gbe marriage ni run down na gwe ago ni jo mo bless marriage o yin yan cause wa
I work money marriage na na settle. I will make you go no say. So why worry you respect him? Why worry on what respect him my family way? Why worry on what? Ewe ri ewe my family way aso aro we no do ho way. Aso aro we no la de go to wa me kwakin after you don't spoil the man to your family, to your friend. Ya say boss say ya no like awe. Uri ya da fun we o wa mai. Why ba say ke no da fun we to aware that marriage will never work. Hello. If you am customer mo ye speaker. So we call it. If the man is threatening you bad, yeah, now your family want to tell me not they threaten you. Where can they let when my work be no here? Waga is set over so uta my work other for me. Imalake me down or kawonu ladia. Imalake I set to attack. Oh, that's your bunny ramene or tabani jemina one eh. Now where are every big time all walking your way. Kegeni do fear the nena. I may wear a big down.